keren met ba keren si Madrid wah. Meredep keren met li kawang si met yong. Te kembang malung meneh apa parti UDP download. Te ha kapam. Te ngai ku play ai chairman la penya je kene kijinyalang. Pan ngai ku play ya pi baro kiri orang ba ki kun samla kilong kemi kilong spa. Pat kum juru gini gia male EMDC gia examale. Ter kebedan sadien bat kham tam candidate jungi babapu. Te shwa panganjam cakapang kasgo ban ai ngu ublay bade ublay bala pala yang manyang kumni banai jingkren. Maru kumju yapi ru kumju baladon silenter gisni hakikam kibaman gisni kibapi bitre. Kajingwan jonga hangne minta sahisin ban ai jingkren habai dei bagane ka kam election. Labuan kibafun yang bapidai ban jubab lot itu kintin kibaladep keren ke parti NPP harang sken. Tengong mana kalian jongangong nakabasok. Nomor balay mongong nakabasok nganji ariway piway mo. To. Don kinong keren kibalaong yang bangilapoy haktem lane haskum jong umur siang. Kedaw yang ate. Balayo keren meeting hang to po school Pentecostal Academy School menen hang ne pora hang thi porang sken. Han siya tu kana katu ka school Pentecostal Academy School nadu usnam khat khandai spa khandai bupra kadai ka school ka bangalek ning kong manga. Tang mga marway ngadan kena school hang to basang to school. Mdon kena school. Nali school mga marway basdang to school. Handai kinong keren banyak to school hang to ski. Ngalas ngau bakalas ngau dung yang balik hang to bat kham tam ya to igino hikai jonga gibade gitrai jong to school. Haba gilai berkerjaan mentai ke NPP. Parngakwa ban pensyairu. Namar ba katu ke school mensyua kata kala yang itu inong keren nang te na po so aksar. Ibalaong hana ngin pinki narang sken yung mersiang. Ngin sasiat dapoy hapo nong ur. Ngin pinmi dukso nang te na po lingkoy. Dalay nang tangin sasiat ang nepo kerang. Ngalapan siya arpasiat. Umlaylay ra. Marbabalay. Ngakwa bayang home department. Kabaday jong ki polis. Kaladay banlay kinra. Yakayang jong sordar nang te na po soloway. Nakadaw balay, hakapor election, baro kisulay kibedan license, claim license gubno ki pawara alot chapo police station. Hendray tang uta pa udang hiningin penaktang, day banlek kenra yang jong tu sorda. Banang taru dar, day banring itu sordar banwan alam sini silingkoy, hangno jika baburi sulay. Mari ban alam ruang tepo nongor, day tang uta tu badang laban buri sulay mentah. Hendai kanong nakaliang jonga ngada sekolah upang nun. Baya ke school ke bapau nam Pentecostal Academy School. Kadi ke school ke bapau nam ha. Bakalala bansay kena ki bastat. Hendai dang syaong hene ngadon ha kani ke jaka. Kabadai ke skum mersiang. Ya ke school ke bapau nam ngang perkhat gitu kino hikai. Kiba hikai yang bila penbit penbiang yang minta pilih kerjaan NPP. Pi ailat banong meeting hang tu ka jaka banong det kaya ka school kadai tang ka skum mersiang. Kinong hikai hang tu kidon sangot. Kibadai kitrai no hikai kibla hikai yang ngaburom hadukat menta. Handai ngakirpa di kita kino hikai bapim dai ban tepkot. Kidon na hang ta kimei he pa he, kimei rit parit, kimei lung palung, berkimei du padu samut kidon. Ngada kirpat jur ya kitrai ka school Pentecostal Academy School bawat ai kejingkersian ya ka parti NPP. Namar da pijang school sene yang aku mukena school ubang lale bahaya ka to school hakapor bang ngadang lay school ngalapen don buram ka to school kasin ka maningkong day mga bala penyo ya kasil ka bahetam banwa hato school dukat mentaro. Lele ya school ya ke quest sabar jo ke school ngalapen job mga hapor mga nang school wara ya kasil bayar adukan mentaka don man keren ben benong gadi kaskum mersiang ngasno pangnuat adu kata-kata pada om day tang kata wat snow sarong kato ke school ke belai jing hikai yang ngala job bun teliki sport lada day dancing competition do
number 1. Lade piyong de kam sport de mga number 1. Drawing competition de mga number 1. Andre bancasin banong kane kadi gajaka lane kaskum mersiang. Perkhat bah kito ginahikai kiban yo iling ba video ka banga keren hang ne po krang. Dakin mau bah. Perkhat bonsin what's ngau ba pio ya ka building tang katokat ni nakajingarap jong nuwek SM le ban pinong ban pai no siya kata kito kiti kimati jong UDP hakapor jong baare lendo baro ka school kayang hakapor jong baare lendo dayo mentatang kendiak piklet no ya kata nga pensyai da ka basyai ngadon ka mensim ka bakya habadon gijing syakren bang baritai badang yang bangan paksiat dah kesuloi ganong rupa kumangaladap keren nganom siap ting dalele ruen masa kabar idon itu iwe ye MDC na seti sepo ram rajer ngam iba kipai ban ram rajer ngam kihong enai somar 69 ki ai kerteng 69 itu MDC iberta yang ayong ko amazing te yo iling ba kan video I am here. What do you want? Te, nganom ting yang kum gitoru. Namar babalay, siapa orang berajar nga milale kat bala ila kenter. Henry, KNPP karem. Kinwan kerto po sayong, kan mentoy ayu yapi. Namar MDC haine ya raja rakusar lati kenal arem. Namar kinong ram berajar nga kiong no somar 69 mo. Masa kawai, kapangang aku aban pensyai ba, ya kajingkren, jong ukan nadit kan pipi dah kabakren ko bahane, lada kata ke UDP, kadai hane ukun dap senrang kami, ngademong kami ngong joy mei mo, nomor samlin uang ya mei lejong nak kami dah terkalat, diuri klemakor, nanang yuba samlin ro, lada pidei, ukun dap senrang email, withdraw no ya tiket NPP pai biang singajas PDP. Lada pimpat day kumta, pidang day upiet pisa, ulang lep, bat ubusukwa bor. Bala persyai supaya bahana, lata ka UDP ka day ban, mi ino anak sorkar. Are, day tang candidate NPP ak. Kat Chief Minister ubudito kwanda sang maumuang ayay, day tay samlin sang malay jara isat start. Tapi nong kerang hang nenay tap NPP nya pekay le kumno. Damngor jangor namar ngilapay ya kito kijingkran kibanganga hapanay jubab kipai ba kipon nga di man terbet kumta ban kran ya isu nga sngo kisyam kijinge namar ba katu ya kapor nga hapan pensyay ya kay gabaki kikran handray nakaliang jung tudu penur sla sitay kat kakerdan Deputy Chief Minister banong hanengi ice scheme Tangyo Bakirsian NPP Pitharai kandai kabadai Kakerdan Deputy Chief Minister Dan keren pat kum security abdoa Balai ngong kumta Namarba Pitharai Bawat kaying gabak perestun usna kaying lajong Atrai perlu dak tu kepisah hapor bujok nak kongresmen syua Tidak rusno day bamday syuk day bitang jong NPP baro te Penprano kaying Ketua Sekretariat Basyong Mentaro Kamdei te Basyanak NPP Kawai ke sorkar hadin kawai kelik bansyong hangtei Hani banong man kamtrai na dong syadong Lani ban ice scheme Tang ye kita kibriu kibabut NPP Kadai kakam kababaklah Nomor babalai Dakam ya kena ke JJM scheme ruhane kadai ke jong muadu perstun Kadai kata Kani ke central scheme nai sai startan upai bau la adaptif mendai setai penur selajong pi batung kuai si pecha du stai sejerong dalaki tu yo kait dam laki tu lakut hendai ngi hane batung pante da bangun banjut bam ini por batung bah po jut kat bamon nomor upai ba soyong ulatip nadong syadong bakin sawan hier tmah hang ne da katmaktin kitu kijing kenthok ru ki bawang hana mau babapuk ni yakran ya kaju tambang hapan pensyai ba mau babapuk upan up berti menta kat cabalek nganong yapi kita kijing keren bain pun sin gidi kijing job ya ubar dan jatairo apa penap berti kiyong nong krong tang mau job
Te minta hang ni hayuro pila kerto kat no ro di bangin jo. Minumlah banong. Bapin syukran kat bapimon. Kita kiri orang ba kibla keren kibla sedang ban kawang yang nganong epi. Pila khan kat no pin nomla. Namar ba habangi ngimi ban keren kumne syakmat. Ngidon la kajong kadong rim. Namar balai ngong kadong rim minta nginya keren. Namar habangang ngami syakmat. Ngong baka pateng kajat bendi jongi. Kan sa jinjar arsya ban yang baladep jinjar. Nakadaw balay san puai snem. Kajela jungi kayo la kajong kajela. Kaparti rilum. Barkiji chief minister kasingi duna ba. Iyo tang kendiat hendrai babuan te. Dai ni kiwe ki parti. Nakatadaw ngong to penderti ini kini baro khoj. Kila kelalong tang harensan yalap election. Kam simla urlong. Balay ngiha panlong kumne. Nakadaw bu pait ba jongi. Minta hakapor election. Bun nak kajong ke NPP wow kila kertat. Dalek nga na po orang sekian menurut ki sepeta nak khmal. Siya pe yap di ubriu. Namar balay haka video ri ki pe ba tang marsi ngape ngasam ki. Kiar khilang. Tenglati kena. Bahag si pau tarik baro ki bamut bantep NPP ru tang bakin mau i. Yau te uba piong umur siang uba pi sen kertang lai hujat. Syata siya balik lang nuta pin lek lang. Namar balay ngai na po soyong ru kiwa ken nak tu ma flor NPP tama marsin iya ngangar ki kirkilam girak tim tu le tengah segutu kejingelong perlok bar kita ki perlok ki balai tena surok ru ngai ajan ba ngam ju persya don ki babu status ya kejingkran jonga ngayo pait lang ngong kublai ade ngam ju ya kendu chu piklan isgo nyamram diliat wadwot kata kadai bangi ngelong perlok Abang ngikran kumne harensan, ngikran be yakai kabapi, pilale banwan bantok apa soyong. Hendak abang iya kendu perlok pat, ngisngau ya jan be. Kumta, kiri orang ba, nangta, kumaong kitu kikentin menai beladap keren. Basya akan to kitu kinong yalam balang, sya akan to kitu kipai ba riu ngai Kristan. Wow kipin syai ki akstar, kilek ban pensyai keleng. Hendak kata kadai kebasu idit. Nganganong. Satang babi banong katu gejing clear gejing keren banong edit. Pai ba sene umtip pi edit pi medit pi padit umtip. Tang marong katu gejing keren kadai kepala petut. Nau kurtong ke NPP. Ngalai itang itu gejing keren saya sisin. Bakran nong lau mei ru balong. Pinom la ban e meneklam ke NPP. Are. Ngawan siwang klam keler ke babu ublai tinom la ban em. Kata kadai gawe, hendak banko bakta ke NPP kala banai mesin kadai balalai kata di bapetui teli. Teyodan balawai ke meeting lang tei bapen sengap roto persengap bahajrong selipen oi udeng. Mo, namar habangi keren. Habangi keren. Ngisgau iet lang ya pi. Pidasya NPP roto se. Kawang lemno hak si pau tarik. Hau budam bapersya jong gabom. Namar kam subang tisur. Persyang syua jong kabam hin kawah hipit in sawajam keleng yang hendai jong kawe te job inlong mop in subang re persyang du jong kabam uban sawajam ha te kumta wat kipat ba ke area rang sekian minta kilas dang hak tu keski kilek meeting hang tu don gi baong jong nginyelek kenang mo ngilek hapdeng sendon oh kila ring mobile kum tu napo hapdeng di jong isi pun ba ya don kidon kumba Lai pau ne sau pungut ki syat si grup kia don lang. Nai hela hang nu pinsion ki kawang ha kapom. Te katu kawa peni. Wat ketu kejing bun pai pila pak bos keleng. Ki badan hapedeng ki di jong kapom. Natip syaya kata. Namar ba ngai bakar kom pak bos keleng. Manong hane ni balak lain palak ke UDP ngin penher beda kerali namar pisah sorka. Piang penhiar dah kerali, hendai hak sengin dalam nyawa yang kabut, malah polling station yang ke NPP, in penhiar sendon dah kelali. Upai bahasa yang jengi mentau lah sengau tu, pendom lah asyuk ban keren dah kumway, lah keren uway ru lah pertai kertang jongah tepo orang sekian, lah keren uway ru pertai kertang jongah namar busngau tenat palate. Mai banong amazing, kios nu mersing lah tumper. Namar balai ngan chu pensyai hang ni ki bam nang ban khat amazing
kong nakasiro bapela diang baik namar ba kata ke kerteng jonga kabala jer pura pira khot kumno ro amazing still amazing pimla aban khot da komei mla banong bong tu NPP ngadei use bilat ngomong du samlen mau du se bilat poi sahwe ngadei bing sando to ar reha balai tu laong pilai ngadei kakak jemwet ceruep menta sadien apo dauli padane jiet no yang NPP naman ngadei kedobung poi se kedobung to pai bahasa yang jengi ulai ya kata kacing keluar keli ya kacing keluar keli bat kata kacing keluar keli kelapau sina kedar kadai hang tai pok maulum kad hapai dang thi sai kum tu sadin ka khen ke chuki tebak ikla lendang sadin kata kadai ke signal kum menglong ki pedang mot tap NPP hang neru kin mau bha kata kadai signal ba hang tai pok maulum ikla lendang sadin nang ta ketua kabanaru kabalong meeting hang tai pok welengkut por badang keren kiwe ngapin kan mau bahaya kade kenapa pin pait parman pin nomba be pin dong ni dah tep isya kabom biang lai jok lang masih sa inu samlin tereman por keren kiwe melai marsin keren ba samlin wa banar gumne kak liap sedin web lakut dalam meeting orang scan kelam wa banar siu lalera di kita kibas dang bangkok kiyo ne badang pikiran be ya kanong rim nengingi du sat nginya kawangi tapi kai te sat beli kamera wow hatelan kesut kipong ban keren dak keren piyo nengin bat utang suloi ngali kamera kirang ba priu bunsin haba keren kim su tu syu kil kumar jingmut mar babalai kane kentin ke banganga keren kapin kiwin nakata kadau bunsin habaki kikren kila mudur rupah jabing nyater bi ideng nya penter bi ideng nakata kacing ter ke bun caken riang bun balai nakata babalai the power of speech the power of explain vibrator it's on kapin ki nyu aduh benda keren bun bamnang syu namar ba abang ngingi keren ngikwa banti ya kanong rim nadu na rim paying ke jongpi kabaki kuon samla jongi kamde syo tang menta henre hagini ki pateng ki banwan ru ka parti NPP kabala temu ban knyot yau jaj benriu kasi henre ke jing bakla jongi kadai bangaru kendiat ngaba bakla abang elek banyalap election ngadaong ngikwa chief minister kasi de hangta kangam antat bat babalai kangam nakadaw bahwat satay sarilum karuru ya ka parti NPP kila isi ba hendai da bangipat ngihipen pau kita kentin penjob biang yo chief minister nakata kadaw nang ne syakmat ngilas ngotu syai bat ngikir pari babapu ba anda pijob pida dei jong ka UDP menta pida lai hapos sekretariat ter napang dade yano rom juting ter binapang pidai jong NPP ro kelibet pidon hasorkar ro kelibet pidon cabar kesorkar ro kelibet kata kengin ong yapi you are the hero of our constituency batang ini kinti ni bakniat kabanga ngelapin syai dang don sikiwe ki meeting namar ba ngihapan pensyai kendiat kenang bakandrung hagjing mut jing perkat jong ki pai ba namar da pensyai lut lalong kumba pula pa pulik kot ni pak kres pak kreb ha bot baki to aksam ha po ke last minute la batai lut pi kre lut namut ni thor par kret lut mlong tengin sabatai kendiat kenang bau pai ba jongi ha do banami keto kasi si pau tarik un ki min step ban lek ban tap ye kivut mdei kumaong tu nang lau mei satei andala dep nyu ya kabut hakan nyu tarik ilaba kala ni tengin ngin tap chwa ya kabut hakas pau tarik ngin nyu hakalai tarik tiak namar kane kajing batai ke banganga keren kadai bu blai ru udon ringkat umju pin baklai thuli pi kwa idir romla namar kuren me ya kabadei pi kwa lek num no romla namar kuren ya kabadei kisgo so sat kumta haba ki keren ki syukur that hadu banda andai bun bakilai nang ta nganong ya pi kilawan utau chief minister sini kiyo mene handai da keren nganong ya pi un sakren di kitin pareng
Keren diktin parang dan bersautu asyane. Da pensyai dong how are you ro. Da pensyai no sini pensyai talk te. Usohane pia klan. Long-long. Kumta di piwa dalam sau chief minister nomor balengong kumta. Ha kisnam kibaladep ngiai baka parti NCP. Tadi kejulang bat ke NPP. Lawan ban pinbi cepo konsumsi sayang one hair helikopter tur. Rem. Mentaru kena ke NPP wan penhiar tu helikopter tur. Lati kena rem. Gila dap sekutu syah kini signal barola penpau hupai ba. Kilong kemi jongi ki bidang sir. Ki badan hang deh pau kerang. Sungai tu syah se. Namar kejing pau nam ke sinong kerang. Ke hair keleng. Ngi dalam meeting apa orang scan. Tamar senong unwan hair pai kerang te langsung septi rupa. Namar beriu bastat. Namar kidai ki beriu ki badan bor. Namar kidai ki beriu ki basampang. Henai minta lada lang nela kerang. Dangdon ki beta ki betep NPP. Nganong cisai pi. Pidai ki baladep syak keren ben huba samlen. Namar ba. Hane kidai ki bomju duai. Ki kristan ki badan hapo kerang ki badang tap NPP kamot kidai kita ki bawang ubah samlin semau bi idok ha bawa klet no banduai dakin mau ya kata kajing syabeng kajing syakan thok kajong pi kalau lang syaba palat ngap pun sin ya ketong video pin slow tu yang kajing keren inson tetai nei kintin ba kendiat ngin bata insa batai bha ikirtong jungi baba pup in berta air ngiu laisin laiwat hak slogan jangka parti bat ke simbol UDP hagabom topir talang se kibedan saying ro yo piong berang arta tin tu ukuran baklam dei ne Allah hagabom kublai sibun kublai sia jaru